Bagus itu ya komeki sapa ya sangi istimewa majai tawe lokoidi napa to makanja loko alena, itulah istimewa, itu bedanya. Jadi makanan itu teh makanja na reko baik kayak ya satu mapedece kita lokoidi to mapedece to itu biasa itu. Tapi ya kong katau mapeja lokoridi na to mapekanja loko alena kita berbuat baik ya nantiasa luar biasa. Disitulah penilaian Allah yang sangat tinggi. Jadi aku majai teh na to majato padamu itu malasa itu gak beda na dari makona naro tau usaha kang ni tajagai ya ro na paujaki tawe aja mo taburai aleta aga paburana lewe ko na paujaki tawe ya ku ya rope na pawe puat tuju tak dampain kana sabata sala tuh ya pe ko sala tak dampang ngi rupok mamagi-magi ta pajaro kang tapatiro ngi lalam-lampu makanja ko makiro majai teh na to makbere palang tapi mawata Pak Budi Pak Mega tahu nasa mawata haya tuh angka yasa angka capak nih sangi sak bara angka memang kinri capak nih sangi sak bara nareko nadapi ni copok na capak na kekuatan na tepat na tahu iya ko degaga capak na kekuatan tepat na tahu degaga capak na sak bara kan nabita ipatan raki daging unta ipatan raki tai unta lai rempak tai sukurumi degaga denule dapi Nabi Ayub ipakan nai lasa ipegay waramparan na jolo napay lagamana napamakadase tangi lagama itu waramparan mo ko na tau kasi sinasal alhamdulillah puluk ipo nga latala na lepe mo po nga latala sukuruna ya kung kamuli dapi na mo se tangi chauto yo po mi ko napay chicha mapangaro napay bosi-bosi nasa nga dyan na tulo masafari bosi-bosi ay may cawa se tangi ito pa apalagi untuk memasuki bulan suci Ramadan tapi gay lalo ibadata tapi upasangi nomor di angka na Pak Guru atau pandita tapat tasawuf sebelum memasuki bulan suci Ramadan sedapat mungkin angka di sunnah untuk ada mengatakan bahwa itu adalah mandi sunnah Ramadan carana de tona sia belala da carana diujunnu apa ya tukut diujunnu niya ibisai alena baliau majenne tapahannya aja nupa lampurangi nama repa dit humang kalinga carame ko makadaka alena baliau na pahamanan nih. Yang ketiga enak niat ibisai alena baliau to majenne sampurna pada kotomelo mas sampajang. Kemudian yang ketiga to mala wa akatallu niya sapung ko ulu tangan kiri yang dipakai menyala-nyala ibolo ibagang ngataw akatallu ibolo bagang ngabiu akatallu napa polease akatallu ya ko marica manang ya lewe ya na tu fardunna ya sangit diujunno ya salah sai wiaro ya ko dio kirona matangangi dio na tako watu tamage ge masabungi tagesay alena baliau na dega kapalapi na ajenne kipe manapa lo masampaja ya ko deto na tagesay alena baliau aja na tajenne itu mandi junub. Ia kudio sunnat Ramadan yang pertama adalah niat untuk membersihkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Yang kedua jenne ta'abudi sana ta'abudi istilahnya itu. Kemudian yang ketiga narekupure mak jenne dio ni kabolo ibagang ngatau namo sisam ni abio kacicang marigang kamarica mana ngalewe pura iero ajenne ki napa sengi tau pandita tapat tasopui sebagai amalan supi angka ki laumas sampaja sunnah tobat duan rakang salat sunnah taubat aga niatna tobat carana unia kagi mas sampaja sunnah tobat duan rakang karena pengalat Allah Allahu Akbar magampang haji mena pusingnya kelam ya dunia pak dina tama ukilalan nasara na sampajangi hanya dia sebagai syarat utama tungan iya kunia mesti angka meki palapalang ciaki palapalang idi maninonroy meki mak basara ciaki mak basara idi maninonroy ya kota meni takbiratul ihram dina nawat dingiru bahasana itu semua berbahasa Arab ke belakang letu dari selang yang nama yolona ketakbiratul ihram apa itu ampai sampajangi pak ibu ka ina sabak kata bere itu tu ina sabak bere selang maka apa tu gatau kariti angka na tau melo kata bere na baca ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi na kariti manang aja nemu kariti iya ro ternyata sampajang
puri mak bere salat telo atau mak bere salat lo abio na palenna idi manok yolo non ron na suju na pada sapuro korupana aja namu kariti namu mecong kiri akalima lomon rideto na marigaga na tanya na sampajang. Jangan permasalahkan itu. Iyan namo ako kilalan na sampajan na ko pure ro pure suju na tatika ngilima na panasapungo kuluna tanay laloy. Yare ga mak jallo ina 25 na pak jallo makola yolo tanaiwi. Kadakin rotosi ko na di ko mak guru makwa tu. Na tak dua jallo. Aja mo tak kada salah ya tu tanaiwi jolo. Ya tu ampe makade mantasapi ya kong katau makasiwian na makalelea muita tanaiwi jolo. Ya ko de metona pahangi maka ada cidime gaje pe 5 mak jallo ko to matahia 2 akada cidime tu na sawawasangnya tu 2 aja tak ada salah betemu tanai apa mega tau pak tapa mapasalami on roto na tawe de na memang kalingai kada taruh di salah ya mato jamai tanyati ko na tutu memang ni do cilin na tawe yo poko yang pare kada boleh makan ja tobat ite di mak jallo di tak 25 tetap pake kinri maguru akoro tanai supaya aja nama janya wana tawe maka jehasan si Bah Husain Pak Guru itu matoi mak jenne mako mati itu na itu matoi mak jenne salah-salah batena nasang angka pada roniku he memewa pertandingan mak jenne meko manci yuri maka da ba sisa na mak jenne na pitani jenne cocoe kado-kado ni roto matoi sisa na pura si Husain mak jenne si coco si batena maka da kenapa makutana Hasan maka da kega coco nasa coco mana bateku misalah makanya ko makiro daripada de paniris semes bolo silalota pole mak guru nang katau matoa mau bani to 5 sampaja to makada saleh ko makitu batemu de gaga maka de wenni mo tumon repat jei ko tapa macigo mapasalah ko ni apalagi ko 7 tahun ni lo masapari nang kamu pasalah-salah batena tetap tapodangi makada mana kamako tu nasa iwan ni manati ko ka masapari 7 tahun nah ya macio jadi kadang ya tu tai pak dengan keseringannya mengikuti dakwah madari mega aga-aga nesang madari toni tu kumatanri pak disangan nate na malam maka pemahaman agamanya betul kan matanri ni pak disangan agama nasang madari ni tu cayam parang madari lada mako tu pak ya kunasannya lena ustaz madari ni menre macarama na tako angka salah-salang na yamparan na macai tanda ustaz ya tu tahu macam mak bicara na sabaya tu agama silota sidapi tahu kemudian yang ketiga upasangi ya nak menghadapi bulan suci Ramadan ya kupure masampaja sunat toba maka da aga je pangupuna sembarang at pertama al-ikhlas pada rakaat kedua angka makada makanja artinya namu ya rosesa makanja toh angkami makada makanja ko yero terbatas makada di apa ayatul kursi namu ma inna ataina manitala makada namu je inna ataina ustaz de to apa bismillah nah ya ko demo patapa bismillah adik bawa nih kemudian pura yaro pura masam paja sunat toba 2 rakaat baca astaghfirullahalazim wa atubu ilaik astaghfirullahalazim wa atubu ilaik itu 100 kali untuk pacingi sinna atas selangi. Kemudian yang keempat ibu-ibu terutama ternyata bapak-bapak pajolo tapi angka matau kapang ibu-ibu iya kong kakasih panne na bali bolata bakoro na pura tatari sate tatari beb pacapu ni sa nanade pataparewa sebelum memasuki bulan Ramadan taparewa lalu apa mega tumakun rei kasih tomatota na sabak kasibukan na capu ni sa nagagay pura nak beret tawe de na parewa atarona taparewa tau sahakan iparewa iya ro angkai imran na pak na rekong kamaka tawaja ijoro na patatamay ulan ramalan iya na tu termasuk igambira tawe na rekonat tamay ulan ramalan dengan na palipak manang isinin na sangkutan na nalagama nang iwadingi mapakaliali untuk makasiwang na sabari na poli malaka na turu baraka na wet dijaji menre kadudukat ta menjadi orang yang bertakwa yaitu akatata yaitu ampai makadami agama ta la'allakum ya sengi la'allakum dena kada mesti mamagi-magi betongan na mudah-mudahan itu na yamanan na tawa puasa pak lolongan takwa maka datu ayat la'allakum mamagi-magi betongan na angka de angka lulusu angka de na lulusu ya pokok talak gama nang isang kurang sampai subuh di waktu duha taryuk kusun na masigi itu dasan reta soro tak kajenna
make nabita pak maminya rupana make nabita masara ko jitu ita maka da masara tonga ngaji ya Rasulullah make nabita maga memang inasa angkai je rindra ku de je ule waja ina katalu ni je manungga nanalenga tay aso talungas so na baja manibawang na de paga di wakatan ni na melo ni waja make nabita mabe mo katuturang nasa loka mangulo ko pong Allah Ta'ala maka di nabita melo go pak guru pak dong ia ko mubaca ia mule waja inra mo sa balum jatuh tempo rio pagal lupa lo kiro nabita nakata pak guru lalo na ya Rasulullah maka di nabita Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kazal wa a'udzubika minal bukhni wal juban wa a'udzubika min galabati daini wa kahri rijal ya rona pak guru ngi alhamdulillah pak siwan ni mak bani ang terewa lo bolana nabita langsung kak doi nabita na bawi syarat na nabita napa maka alhamdulillah baraka na pak dongang eta pak guru ngae waja inraku maka nabita ken romala dui nasis somanitip maka ya Rasulullah wattunna pura tapak guru pak doang masampai sunat duha ka ubaca katalu napa jo karewa lo boleh denang kau cenga tu dicuku mak wi mite ka dui mite dui nayero die lo wite ya Rasulullah siduku meka parewa ilo bolata meka bawangi tapi magi jo kakak usidupa ya rote maka da utane kadaga tasapa maka da diku tak denna seko eganna makota ronne maka ditanya gaya nasayana tu Allah nawukai si tangan ala si tangan alenga ganna tu bawa kamajarang indra maka nabi tabaraka na pak dongengin na tulu kupung Allah Ta'ala maka amiru si Tuhan na nasaba itu kupung Allah Ta'ala matoro gaya pak dega agama susah namun mite mi dui aja mo talamanang apa angkat tu tau iterang agana desi sanin lo milo terima kasih iya megala dapat ako masorongo tu itaw ko mogo yoto na ni sorong yan ang maru na denang kanagini nagagas mi bawal denang kanaringerang kadang ya ropa lepa mo kiwas ang milo terima kasih jolo napa juga kadang iya jadi uko pa batungan na kadang idi pahala itu masike karon nabo na guru tau cukuki bersadaka tanpa menunggu kaya katu isa dingatiku maka dawe ya to ngaji ruidi kadang ang katau maka da sogi pak was pasusaka sogi pak was sidakah aja namun lomi masih kita siduk patay icawatoki masih dakkan itu bega tau pak pawi maka da wakalima ya masih dakai wani maka daga muat berik kada mangici mak bawang masih dakai itu tabassumu kapiahi kalau kasadaka mi cawa-cawa cak biruk yulo na padata rupa tau pasidaka lau masampaja pasidaka masikiri pasidaka masampaja sunat duha pasidaka teluratu anak pulau na letok na batakale pasidaka na don raka sampaja sunat duha iya tuh aja tak capai sampaja sunat tapi aja tosin atau masampaja sunat mi pak melo kikolaki balu-balu tah mega tau ya mina baca isawa katilawaki apa melo mapatar labarang ya moto masampaja tahajud pak puri mendaftar PNS na pura itis na taja ni di moto imangolo na nyabati na mengilaw liwa egan maru bapak dongan na don rakami sampaja sunna talumi manne mangolo ko po Allah Ta'ala na bisiratu nilaw maka tiga tau makoro pak bati na nasa mengilaw tak manasah madari ka tiya takajan na kong kaima pak kong kaima milaw doang madari tu makada puri masih kiri subhanallah alhamdulillah meru bawa nih alhamdulillah Allahu Akbar amin Fatihah agak jatuh milau di panai pendre lima tay di makadani amin di panai pendre lima makadani Fatihah agak jatuh milau lagi naima ko jatuh ipalayolo ko kaidah imam dalam pelajaran tasawuf dena wadi makat de imange na rekodeni laudo kong kamu makmu ngoko tutuda salasidina dari sekian banyak namo makat de mana ngiya tu barisi yolo na reko angka cidio ko tutajang ipadongan na imange aja takad de nasaba imaki itu kaidah tasawuf itu ampai pak kona sorong ngatai mancaji maca ulu cia aja uko pesantren ya pak lebih na mina anak tahu napa kata lu mancajima asara aka dua loro cicang
lau tomi mengaji anak ronewi siba guru-guru na melo masampaja nama kun riya manimonro terpaksa mancaji manga ya tona bang ya tona kama ya tona ima apa dega roane ya kene ang kalau sorok ulat biramu pen anak sorok magi pak sitangi sitanga saya memperdalam tasawuf tentang imam 40 rua pakutana 10 mipitu ulek batu mega mo pide ulek batu ini ya ulek batu ne pa ulek makanya cia ulu cia aja itu magi na maraji pak cik di bapak kutana niga iman na imangi ya ko tau mate itanai ma imamuka Al-Qur'anu imami manassa niga pe iman na imangi dalam kaidah tasawuf alif lam mim zalikal kitab yaitu kita iman na imangi alif lam mim niga ero na tabattu kita pandita tapat tasawuf alif adalah Allah lam adalah malaikat mim adalah Muhammad tallu na patattong imangi okku yolona na patattong okku monrin hadere pinabita po Allah Ta'ala siba malaikat enapa wadis mapangulo sampajan imangi itu kaidahnya itu watanna yo pukoto makmu hai ya culiang ngalewe kamakin jadi itu ampai pak mawatan betongan naga detumi rampe manangi masalah imangi nasaba mage dia naga mamatur rewa memang cajima aja na betongan na salah satunya itu adalah syaratnya prasyaratnya untuk menjadi imam ya tu ampai imange pak mangolo mundria tu jolo napa mapangolo imange nasaba magay nita manang ijolo makmunna ya nagili tu nabita sawu supupa kumpa inna taswiyata supupi min tamami salat luruskan rapatkan sabda mi kesempurnaan salat gilimina mana mite makmunna dena wadi pamangolo yolo imange dalam kaidah tasawuf nareko angkamu pasak da pole mondri dena wadi angka tu pasan nata panditata dan ini adalah kabar ada mengatakan bahwa ini adalah hadis tapi ada juga mengatakan habar mage ia kongka tahu pura ni kama pak bang nakada ada lino ia na tu tahu siap katan dengan limai ibalisi tamaranaka pak berejama manasa kaplin na oko naraka ko pura kama pak bangi nakada ada lino betul naga pura pikama tay na patosiator oh la yolo ko cede ay ko na kasu jada boleh yolo masage o kumula napai jaji kat bina mage melo imangi pangolo isampajangi ya ko kaidana tasawuf iya sangi kata bere pamulan na imangi ya naritu pura mana pina pangolo imangi napa makboko imunri mangolo sampajan na imang yolo imakmunna na pangolo na pangulo mana pi sampajan na makmunna napa mangulo sampajan na imang itu kaidah tasawuf dito na mawatang marak jimmy ya sampai pak diulaya jadi nama kona naro paralu ita pahang maka da pak mega tahu tu tahu pak mega tahu ko angka gaga na tatongang yan aja ya ji kurang idi ya kurang pak tomelo bang ibaca sa tomelo masampajang ibaca sa tomelo bang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim Allahu akbar ibaca sa na dini baca ku ipake dini baca angka tu pakutan aku tasawuf pak kinri na palatu ban na pabangi maka dok to mereka dinge de okui tapak na atin na tawe na taro banna pak bangi kinri na palalo oki do cilin tanya do cilin na temelo ipareng kalingai tapak na atin kok bangi tawe tapi mega tau bana saya ko yano batas 10 menit de panalatu kanja pajek lagona pura si melo marala alu tak deng kasimu ba mati li teh kanja pagah tapi de ga pa bere jamana apa ia memang tomi ronia na melo pareng kalingai tawe magi bana pak Masjidil Haram ya di polewe Makkah tangkalinga gerek bana Masjidil Haram malampe ga dena malampe malada galeko de tapi magi kong kana katanita na tergerar tinre kong ka jama-jama lino na jama nasaba iya kong kamu tappa okko tinna te okko mematitu na patama kalimat subhanallah tappa iyala alhamdulillah ipalalang itappa ini ngilaw ri pong Allah Ta'ala patamay pangobimu ri tappa na atin na tau matappa
la ilaha illallah pacuram manang isinin na jama-jama linomu narekotami tappa mo narekolatu ibu akbar tappa pannoiwi atin na nasabat tappa namu panno atin na tawe pa la haula wala quwata illa billah degaga pakulen na niya awatanga sa kadi na pulukui ko alingi kekuatan na kedongi na lot tatong ang isang pajang doang pak doang ni pak bangi ya tu katuna tau melo imas sampajang aga nabaca makanya kita tona ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi lahirakku angkat tatu mangulu ripong Allah Ta'ala nuru Muhammad tatu masampajang Allah Ta'ala mapasampaja sapajana adi utatung nyawaku pangulu ribaital makmur batiku pendre rasa kursina pong Allah Ta'ala suju masompa lan rodeku pangulu ribaitullah Allahu Akbar tau pusa ya tuh degag make gak baca ya yana tu yasa sikiri tanalapakan lilla tanacore pena tanai riangi tanola napasa iya kui paki iya kui pak gurongangi mesti nalapakan lillah tapi iya kui paki ajak lalu nalapakan lillah ya sange baital makmur napasa ya tanangan na napasa aja tasolli dari ko denule makanya baital makmur batungan na atanangan na pak diboleh iya tu napasa nama tenang napakosolli batingi ipendre masumpa suju masumpa di rasa kursi na pong Allah Ta'ala ya kode tulay makanya ya tu guru tay malapyo na pak guru tu murid naman ni pak onri mak guru cinampa to mak guru ya tu napasa na matungka Allah Muhammad ya ko masu Allah ya ko tami Muhammad ya ko jokay naka ya tahu na Allah ya ko naka ya biyo na baca Muhammad denang kenapa tu ya tu jadi pong Allah Ta'ala nabi tadi metunang kana sila pasang kemudian amalan na guru tay yang kedua denang kana salai biya tu denan ri agagay pak ko denak baraka denan regay ko denak baraka ya kidi mawatamo pa manasa halalae ya ko halalae pak mega moto mulai tapi ya mak baraka mawatang kegayasan ya ko loki bolana tay matamu nakibuarangi we palla na dina kada tinung we pallata ditu ninung ya ko nakibuarangi we palla halala tapi de panak baraka tapi ya ko nasarahkan mak baraka niat kutulim mamal kangi makanja makada maka tu wata tumadak kana tu ko de nalingi tahu napalin na bami na salaiwi o kotoni tantangan na payasang ibaraka pada saat angka taman niya makasiwiyang angka mogil latu o ko atita niya ewatun na angka ipalabang iya nanasa tau panritata patasawkue makada panguloy sinin na ibadah iyang kay mutatongang manasapi alatukan na ibadamu napa mutatongang sa totama masigi usahakan ni nabita dupay ko napa kota mari masigi ya konuru Muhammad dupay tawe na rekota mari masigi ya tu tau tama ri masigi matanna hakikinna isa na masigi ipakaraja niga isa na masigi Allah dengan para malaikatnya kemudian yang kedua nuru Muhammad disinilah Rasulullah khatibun nasa ala kadari ukulihim sampaikan palabangi dakwai bitawe palatukang itawe sesuai kadar kemampuannya narima kona nar upasangi setiap mengikuti ceramah tungka mangkalingata dakwah tungka angkana tau pandritata ustaz emenre mapalaba ceramah angka pasan na guruta kali sidendreng maka da aja mo tappa malut tugikong kana podaku pacaramah maka da sesuai ga si bawa iya ruwak kataye dalam agamata nasabak magay kada ko macaramay tawe napakan na itilalang iya tu tau mak guru tama masigi kadang napakan na itilalang iya tu tau makanjay na tappa na jadi maka da kamaki karasi yari ga matarla da ibate na pacaramay tanya tu idi tau mak guru jolo na podang iya tu tau mariase ikadudukan tapi ya kota koangkan acaramang na magampa-gampa yola malam-malam mayola aja to sidi romatan rewe na tapata takada na lamay ni sa di pacaramay iya tu tau mak guru tamo masigi na sampai ka pacaramay narima kono naro iya tu kaya caramang itawe pa aja nigat talok ko balibolata aja nigat talok ko tawe mega tu ya caramang aja tama ceko-ceko ko mabaluki aja tapoji balle tawe aja tama bango-bango nasa balibola ko makoro bali balu ko makotoro namuidi makoto
tabawai loko aleta nasaba ini tu idawai setiap pribadi aja na tabawai loko tawe apa kada ku ya caramangi tawe na bawa loko mi yanu makor padahal malada palena tabawai loko aleta sawagi introspeksi diri napa irubah narekena tu ampai akatana tu mangkalinga carama tu melu mi padecengi ampewe iya ko sasuai ini akadabawan ni alhamdulillah mamagi-magi po ng Allah Ta'ala nulit patugang kang iya sipa yang kay makdibola riatiku uang kasalama iya ko sasuway ni siba na palabang ipacharamay tapi iya ko de pa nasasuway na de tule dapi ang ilawdongi ipong mamagi-magi yaro nasampay kang ipacharamay ule dapi ipada yaro na ule lolongang ichanin na yasang itapa iya ko de pa tule dapi jadi senantiasa yaro na rekomelo ki mangkalinga carama untuk tambay pa disangangi aja lalo hatalomi bawa si pulu silapo tapi dia na marigaga pabo angka tahu oko sengkal lau ca loka macarama sidape ka tau mato lau bici ide nang kalingay lau lada ide to nang kalingay lau ite podanga na kada tak dampang ya Pak Ustaz tau taru tu kasi namo maga raja na tu sadat tadi to nang kalingay kakak mapin na lau mang kalingay carama na tanay makada magi talo ila da to ngapa namo ya tasila to bate na tanay maka nama mulo makalinga cara manasang de gagawang kalinga na aga na lampalabangang ustase tapi baraka na tudangi melo wala kegayasang na rekotudang mangkalinga carama tudangi bersama dengan para jamaah yang dirahmati oleh Allah maciutuki barakaki kutu maka dalau tona hatudang apalan na tudangi wala aja na wali apalan na carama kutu merengkalinga si bawa tawe untuk mendengarkan pesan-pesan agama Allah masarolat dia tu si jangin ni masampaja sunnah si saburakan iya na melo nalah jadi akong kapacarama ko sa parita na jangi macarama liwat tu tanri na apalan na bu sini na tamatapan na pang Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir din na malampi agama mancaji milo sampai kangi na sabab pengetahuan ta dalam agama majana milo na ipaw makadasarjana ni jetu yate ko makuli pa patataw ni setaw ni sapari na sidrap 7 tahun ya ko 7 tahun ni pak sudah sampai master itu buat dini master jadi master agama ni nari komelo itu le manamui mala ya ro pengetahuan tak narima kona naro tapasi tambah ni bawang aja na tomatili mi bakong kapacara mamakada kanja na tapi dia ni tatongang ya kong kana pasangang itakuragawi jamay yang pertama aga mancaji parallu ipangolo na rekotomelo ang katatongang yasang ipakasiwang iya parallu takatani masay makay gataw makasiwang lori pong Allah Ta'ala makay gataw tatongang yasang ibadah makay gataw tatongang iparentana pong Allah Ta'ala nekia tiap-tiap ibadah iyang kay na patatorilalan na atutungan na de manahagaga na pangolo ripong Allah Ta'ala dalam hal pelaksanaan ibadah itu yan ito ampay tau panritata malada hatu matika kenri monro malada matika na rekomelo imak kasiwang melo imas sampajang imma gina melo mas sampajang imma gina melo milodong imma gina melo majenne imma gina melo bang iya tu tau panritata pura napasangi pangolo lalu akatamu ripong Allah Ta'ala dan itulah makna hakiki dari pelaksanaan niat ia tulah heran na niya inalapakang ilillah tapi kadang mania tawedenul le pada piri atina polokko lillahi lokko ati edena ganna si jakka belana tapi untuk memasukkan dari mulut ke hati Nabi butuh 13 tahun untuk merubah itu tabayangkan ipak cewek na timul lokko ati orang-orang munafik untuk merubah orang munafik itu butuh bertahun-tahun ya kong katau pak balyang kita butuh bertahun-tahun untuk merubah polokko timun na tay makanja ada-adan na tapi wadi jaji atin na maja untuk rubah yero itu lama prosesnya na dena siaga belana pak dena ganna si jaka polokko timun lokko ati pada saat angka taman niya makasiwang angka mogil lattu oko atita niya ewatun na angka ipalabang iya nanasa tau panritata patasawwe maka da panguloy sinin na ibadah iyang kay mutatongang manasapi alatukan na ibadamu napa mutatongang sampai tau panritata pura napasangang bapak ki Ahmad Sanusi kasih di guru salah seorang sufi di Sumatera napa guru ngangipak maka daya koto tamo masigi usahakan ni nabita dupai ko napa kota mari masigi
ya ko nuru Muhammad dupai tawe na rekota meri masigi ya tu tau tama di masigi matanang ya ko ka tau tama masigi tama matinro tanya tu nabi ta dupai detona kada matinro maga pak artinya pak ang kami matutu to ya nak beresal na pacara may tapatatutu ni matana ya to na pa aja pacara may tapamacaka pakitan ang kami matutu batungan naga upasangi na pak guru ngi guruta maka daya kota ma kuri masigi ya ti apa bu ya kota maka masigi mesti tatutu mataku ya tu nareko maka puja aja toku nasabak de paulle pahade re inabita nareko buka mataku Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ipak julik kai aja tawe sebelum ipatapa aja tawe nabita pamampeki dupaiki na patotama dua telu tau pandita ta yakini magi nang kaya sesampaja sunnah tahiyatul masjid dan itu 2 rakaat mapakaraja masigi tanya masigi ipakaraja tapi isa na masigi hakikinna isa na masigi ipakaraja niga isa na masigi Allah dengan para malaikatnya kemudian yang kedua nuru Muhammad ya natu ampai maka dan nabi tapat dupai ko ribolana pong Allah Ta'ala napa ko majulek katama mutaktongang idu sampajangi mupakaraja nabita pasilepu itu muutuna nabita papala ilimamu riwatu ang kamu mangilaw degaga pak donga deni tarima nareko nabita panguloy pak dongan natawe. Disinilah keyakinan para ulama maka daya kumilaw dongi lori pong Allah Ta'ala na nabita mo na pake mangolo yan natupak dongang diijaba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi ta usaha kang iyaro ibadata tanya to tau mak guru pak iyaro nakan nalalang betongan na makadakamaki makawatang itu de panirule dapi bertahap ki iya kunapay ta si bawat telo masapari aciumuki aja mo ta mangingi nasaba perjuangan untuk agama, perjuangan untuk akidah, perjuangan untuk memperkokoh iman butuh waktu yang lama. Metta tu pak, metta. Ya kong katau tuli dena sapaka kulai masapari tawe baru bamutu nagangkana tilaw doang amoy epo mamagi-magi nuleton nikmati sesuai aga unikmati nawat dengan kau si bawa wewa si tinrolo nama roro bere jama'ta namanya kayak baraka tabakiro aja tak kada lawanyo na tau cilakana de cingi jaman ang keloto di nakariti ki aja pada itu malasa ko makwiro ya makanja ko malasa itawi na tumadising idi betongan naga majai itawi nasabai ya sangi makanja pak ya ko tau kanja makanja itawi lokko idi na tumakanja itu hanya bagus itu ya ko meki sapa ya sangi istimewa majai itawi lokko idi napa tumakanja lokko alena itulah istimewa itu bedanya jadi makadami itu teh makanja na reko baik kaya sa tumapede cengite lokwidi tumapede ceto itu biasa itu tapi ya kong katau mapeja lokoridi na tumapekanja lokorena kita berbuat baik ya nanti luar biasa disitulah penilaian Allah yang sangat tinggi jadi aku majai teh na tumajato padamu itu malasa itu kagak bedana dari makona naro tau usaha kangi tajaga iya roh na paujaki tawe aja mo taburaiwi aleta aga paburana lele kono paujaki tawe ya ku ya rope na pawe pot tuju tak dampain kana sabata sala tuh ya pe ko sala tak dampang ngi rupok mamagi-magi tapajalo kang tapatirongan ngi lempu makanja ko makiro majai ite da to makbere palang tapi mawata pak budi pak mega tau nasa mawata hayatu ang kayasa ang kacapak ni sang isak bara ang memang kinri capak ni sang isak bara nareko na dapi ni cupuk na capak na kekuatan na tepat na tahu iya ko degaga capak na kekuatan tepat na tahu degaga capak na sak barakan na dita ipatan raki daging unta ipatan raki tai unta lai rempak tai sukurumi degaga denule dapi Nabi Ayub ipakan na ilasa ipegay waramparan na jolo napay lagamana napamakada setange lagama itu waramparan ko na tau kasya sinasal alhamdulillah puluki po ng Allah Ta'ala na lepe mo po ng Allah Ta'ala sukuruna ya kung kamuli dapi na mo setange chauto yo po miko napay chicha mapangaro napay bosi-bosi nasangadya na tolo masafari bosi-bosi ay may cawa setange ito pa apalagi untuk memasuki bulan suci Ramadan tapi gay lalo ibadata
tapi upasangi nomor di angka napak guru atau pandita atau tasawuf sebelum memasuki bulan suci Ramadan sedapat mungkin angka dia sunnah untuk dia. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah mandi sunnah Ramadan. Carana detona sia belala da carana dia junnu apa ya tukut dia junnu nia ibisai alena baliau mak jenne tapahannya aja numpang lampurangi nama repa di rumah kali ngacarame ko makadaka alena baliau na pahamanan nih. Yang ketiga nak niat ibisai alena baliau to mak jenne sampurna pada kotomelo mas sampajang. Kemudian yang ketiga to malawe akatalu nia sapungu ko ulu tangan kiri yang dipakai menyala-nyala ibolo ibagang ngataw akatalu ibolo bagang ngabiyo akatalu napa polease akatalu ya ko marica manang ya lebe iya na tu fardunna ya sangi dio junno ya salasai biaro ya ko dio kiro nak matangangi dio na tako watu tamage ge masabungi tagesay alena baliyo na dega kapalapi na ajenne kipe manapa lo masampajang ya ko deto na tagesay alena baliyo aja na tajenne itu mandi junub. Ia dia sunnat Ramadan yang pertama adalah niat untuk membersihkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Yang kedua jenne ta'abbudi sana ta'abbudi istilahnya itu. Kemudian yang ketiga narekupure mak jenne dio ni tabolo ibagang ngatau namo sisan ni abio kacicang marigang kamarica mana ngalewe pura iero ajenne ki napa napasangi tau pandita tapat tasawuf sebagai amalan sufi angka ki laumas sampaja sunnah taubat 2 rakang salat sunnah taubat aga niatna taubat carana unia kang mas sampaja sunnah taubat 2 rakang karena pengalat Allah Allahu Akbar magampang haji mena pusingnya kelang ya dunia pak dina tama ukilalan nasara na sampajangi hanya dia sebagai syarat utama tungan iya konia mesti angka meki palapalang ciaki palapalang idi maninonroy meki mak basara ciaki mak basara idi maninonroy ya kota meni takbiratul ihram dena nawat dingiru bahasana itu semua berbahasa Arab ke belakang letu dari selang ya namo yolona ketakbiratul ihram apa itu ampai sampajange pak ibu ka ina sabak kata bere itu ina sabak bere selang maka apa tu gatau kariti angka na tau melo kata bere na baca ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi na kariti manang aja namo kariti iya ro ternyata sampajang pure mak bere salat telo atau mak bere salat lo abio na palenna ilimanok yolo non ron na suju na pada sapuro korupana aja namo kariti namo mecong kiri akalima lomon di deto na marigaga na tanya na sampajang. Jangan permasalahkan itu. Iyan namo ako kilalan na sampajan na ko pure ro pure suju na tatekang ilimana pa na sapungo kuluna tanay laloy. Yare ga majallo ina 25 na pa jallo makola yolo tanaywi. Kadakin rotosi ko na di ko mak guru mako atu. Na ta 2 jallo. Aja mo ta kada sala ya tu tanaywi jolo. Ya tu ampe makade mantasapi ya kong katau makasiwian na makalelea muita tanaywi jolo. Ya ko de metona pahangi maka ada cidimi gaje pe 5 maja lo koto matahia 2 akada cidimi itu nasa wawasangnya tu 2 aja tak ada sale betemu tanai wi apa mega tau pata pamapasalami onroto na tawe dena memang kalingai kada taruh ni salah ya mato jamai ternyata iko natutu memang ni docilin na tawe yo poko yang pare kada buhi makanja tobat ite di maja lo di tak 25 tetap pake kinri maguru ako tanai wi supaya aja nama janya wana tawe maka Hasan si Bah Husain Pak Guri tomatoy mak jinne mako mati itu na ite tomatoy mak jinne salah-salah batena nasa ang kepada roniku he memewa ma pertandingan mak jinne mego manci yuri maka da ba sisa na mak jinne na pitani jinne cocoe kado-kado ni ro tomatoy sisa na pura si Husain mak jinne si coco si batena maka da kenapa makutana Hasan maka da kega coco nasa coco mana bating-batingku misalah makanya ko makiro daripada de paniris semes si bolo silalota pole maguru nang katau matoa mau bani to 5 sampaja to makada sale ko makitu batemu de gaga maka de wendi mo tumuan repat jei ko tapa macigok mapasalah ko ni apalagi ko 7 tahun ni lo masapari nang kamo pasala-sala batena datapa tapodangi makada mana kamako na saiwan ni manati ko mo kamasapari 7 tahun na haya macio jadi kadang itu tepat dengan keseringannya mengikuti dakwah madari mega aga-aga nesang madarito nito kumatanri pa disangan natin
na malam maka pemahaman agamanya betul kan matandri di padi sang agamana nasang madari ni tu cayam parang madari lada makotu pak ya kunasan niya lena ustas madari ni menre macarama na takoang kasalah-salang na yamparan na macay tanya ustas ya tuh tahu macam ni mak bicara nasabaya tu agama silota sidapi tahu kemudian yang ketiga upasangi ya ron nak menghadapi bulan suci Ramadan ya kupure masampaja sunat toba maka dah aga je pangupuna sembarang pertama al-ikhlas pada rakaat kedua angka maka dah makanja artinya namu ya rosesa makanja toh angka mi maka dah makanja ku ya roh terbatas maka dah diapu apa ayatul kursi namu ma inna ataina manitalah maka dah namu ji inna ataina ustaz de toa apa lai bismillah nah ya kode mau patapa bismillah adik bawa nih kemudian pura ya roh pura masa sampaja sunat toba 2 rakaat baca astaghfirullahalazim wa atubu ilaik astaghfirullahalazim wa atubu ilaik itu 100 kali untuk pacingi sinna atas salangi. Kemudian yang keempat ibu-ibu terutama ternyata bapak-bapak pajolo tapi angka matau kapang ibu-ibu iya kong kakasih panena bali bolata bakoro na pura tatari sate tatari bet pacapuni sa nanade pataparewa sebelum memasuki bulan Ramadan taparewa lalu apa maiga tumakun re kasih tomatotta na sabak kasibukan na capuni sa nagagay pura na bere tawe de na parewa atarona taparewa tausahakan iparewa iya ro angkai inran na pak narekong kamaka tawaja ijolo na patatamay ulan ramalang yan na tu termasuk igambira tawe narekonat tamay ulan ramalang dengan napalipak manang isinin na sangkutan na nalagama nang iwadingi mapakaliali untuk makasiwang nasabari na pole malaika naturu baraka nawit dijaji menre kadudukat ta menjadi orang yang bertakwa yaitu katata yaitu ampai makadami agama ta'ala allakum ya sengila allakum dena kada mesti mamagi-magi betungan na mudah-mudahan itu na yang mana na tawa puasa pak lolongan takwa maka datu ayat ela allakum mamagi-magi betungan na angka lulusu angka de na lulusu ya pokok talak gama nang isang kurang sampai subuh di waktu duha taryuk kusun na masigi itu dasan reta soro takajenna makai nabita pak maminyak rupana makai nabita masahara ko jitu ita maka da masara tonga ngaji ya Rasulullah makai nabita maga memang inasa angkai je rindra kude je ule wajah ina katalu ni je manungga nanalenga tay aso talungas so nabaja manibawang na de paga diwa katani na melo ni wajah makai nabita mabe mo kututudang nasa loka mangulo kupong Allah Ta'ala maka de nabita melo go pak guru pak dong ia kumu baca ia mulai wajah inramu sebelum jatuh tempo rio pagal lupa lo kiro nabita nak kata pak guru lalu nak ya Rasulullah maka dia nabita Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kazal wa a'udzubika minal bukhni wal juban wa a'udzubika min galabati daini wa kahri rijal ya rona pak guru ngi alhamdulillah pak siwan ni mak bani ang terewa lo bolana nabita langsung kak doi nabita nabawi syarat na nabita napa maka alhamdulillah baraka napa dongang eta pak guru ngae wajah inrakku maka nabita kin romala dui nasis somanitit maka daya Rasulullah wattunna pura tapak guru pak dongang masampaja sunat duha ka ubaca katalu napa jo karewa lo boleh denang kau cenga tu dicuku mak wi mite kak dui mite dui nayero dia lawite ya Rasulullah siduku meka parewa ilo bolata meka bawangi tapi magi jo kakak usidupa ya rote maka da utane kada kata sapa maka da diku tak denna seko ganna makota ronne maka detanya gaya nasayana tu Allah nawukai si tangan ala si tangan alenga ganna to bawa ka majarang indrang maka nabi tabaraka na pak dongengin na tulu kupong Allah Ta'ala maka meru situ ganna nasaba itu kupong Allah Ta'ala matoro gagaya pak dega agak masuk susah namo mite mi dui aja mo talamanang apa angka to ito yiterang agak na desi sani lo terima kasih
iya migalada pa ako masorongo to itaw ko mogo yoto na ni sorong yan ang maru na denang kanagini nagargas ni bawal denang kanaringerang kadang ya ropa lepa mo kiwas ang imilo terima kasih jolo na pa juga kadang iya jadi uko pa batungan na kadang idi pahala itu masike karon nabo na guru taw cukuki bersadaka tanpa menunggu kaya katu isa dingati kumakadawe yato nga jeruidi kadang ang kataw makada sogi pak was pasusak ka sogi pak was sidakka aja namun lomi masige ta siduk pate icawatoki masidakkan itu mega tahu pak pawi makada wakalima ya masidakai wenni makadaga mo berik kada mangici mak bawang pasidakka ya tu tabassumu ka piahi kala kasadaka mi cawa-cawa cak biru yulo na padata rupa tahu pasidakka lau masampaja pasidaka masikiri pasidaka masampaja sunna duha pasidaka teluratu 60 na letok na batakalewe pasidaka na don raka sampaja sunna duha iya tuh aja tak capa sampaja sunna tapi aja tuh sila to masampaja sunna mi pak melo kikolaki balu-balu tah mega tau ya mina baca isawa katilwaki apa melo mapatar labarang ya moto masampaja tahajud pak puri mendaftar PNS na pura ites na taja ni moto imangolo na yabati na mangilaw liwa egan maru bapa dongan na don rakami sampaja sunna talumi manne mangolo ko Allah taala na bisiratu nilaw maka tiga tahu makoro pak bati na nasa mangilaw tak manasah madari ka tiya takajan na kong kaima pak kong kaima milaw doang madari tu makada puri masikir subhanallah alhamdulillah bawa mi alhamdulillah Allahu akbar amin fatihah agak jatuh milau di panai pendre lima tay di makadani amin di panai pendre lima makadani fatihah agak jatuh milau lagi nai mako jatuh ipala yolo ko kaidah imam dalam pelajaran tasawuf dena wadi makade imange na rekodeni laudo kong kamu makmungo ko tutuda salasidina dari sekian banyak namo makade mana ngiya tu barisi yolo na reko angka cidio ko tutajang ipadongan na imange aja takade nasaba imaki itu kaidah tasawuf itu ampai pak kona sorong ngatai mancaji macia ulu cia aja uko pesantren ya pak lebih na mina anak tahu napa kata lu mancajima asara akadua loro cicang lautomi mengaji anak arone wisiba guru-guru na melo masampaja nama kunreya manimonro terpaksa mancajima nga ya tona bang ya tona kama ya tona ima apa dega roane ya kene ang kalau sorok ulat biramu pen anak sorok magi pak sitaungi sitang ngasa memperdalam tasawuf tentang imam patapulo rua pakutana 10 mipitu ulek batu mega mau pide ulek batu ini yang ulek batu depa ulek makanya cia ulu cia aja itu magi nama raji pak cik di bapak kutana niga iman na imangi ya ko tau mati itanai ma imamuka Al-Qur'anu imami manassa niga pe iman na imangi dalam kaidah tasawuf alif lam mim zalikal kitab yaitu kita iman na imangi alif lam mim niga ero na tabattu kita pandita tapat tasawuf alif adalah Allah lam adalah malaikat mim adalah Muhammad tallu na patatong imangi oku yolona na patatong oku mondrin hadire pinabita po Allah taala si ba malaikat enapa wadis mapangulo sampajang imangi itu kaidahnya itu watanna yo pukoto makmu hai ya culiang ngalewe kamak jadi itu ampai pak mawatan betul naga detumi rampe manangi masalah imangi nasaba mage dia naga mamatur rewa memang cajima aja na betul na salah satunya itu adalah syaratnya prasyaratnya untuk menjadi imam ya tu ampai imange pak mangolo mundria tu jolo napa mapangolo imange nasaba mage ni tamanang ijolo makmunna ya nagili tu nabita sawu supupa kumpa inna taswiyata supupi min tamami salah luruskan rapatkan sabda mi kesempurnaan salat jilimina mana mitai makmunna dena wadi pamangolo yolo imange dalam kaidah tasawuf nareko angkamu pasak da polimondri dena wadi angka tu pasan atau panditata dan ini adalah kabar ada mengatakan bahwa ini adalah hadis tapi ada juga mengatakan kabar maka ia kongka tahu pura nikama pak bang nakada ada lino
iya na to tahu siyak katan niangan limay ibalisi tamaranaka pak berejama manasa kaplin na oko naraka ko pure kama pak bangi nakada ada lino betul naga pura pikama tay na patosiator layo lo ko cede ko na kasu jada mula yolo masage kumulaw napay jaji kak dina magay melo imangi pangulo isampajangi iya ko kaidana tasawuf iya sangi kata bere pamulan na imangi iya narito puramana pinapangulo imangi na pamakboko imunri mangulo sampajan na imang iyolo imakmun na pangulo na pangulo mana pi sampajan na makmun na pamangulo sampajan na imang itu kaidah tasawuf dito na mawatang marat Jimmy ya sampai pak diulaya jadi nama kona naro paralu itapahang maka da pak mega tahu tu tahu pak mega tahu ko angka gaga na tatongang yan aja ya ro kurang idi ya kurang pak tomelo bang ibaca sa tomelo mas sampajang ibaca sa tomelo bang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim Allahu akbar ibaca sa na dini baca ku ipake dini baca angka tu pakutan aku tasawuf pak kinri na palat tu ban na pabangi maka dok to mareng kadinge de okui tapak na atin na tawe na taro banna pak bangi kinri na palalo oki do cilin tanya do cilin na temelo ipareng kalingai tapak na atin kok bangi tahu tapi mega tahu bana saya ko yano batas 10 menit de panaletu kanja pajek lagona pura si melo marala alu tak deng kasimu ba mati li teh kanja pagah tapi de ga pak bere jamana apa iya ni matomi ronia na melo pareng kalingai tahu magi bana pak Masjidil Haram ya di polebe Makkah tangkalinga gerek bana Masjidil Haram malampe ga de na malampe malah dagale ko de tapi magi kong kana katanite na tergerar tinre kong ka jama-jama lino na jama nasaba iya kong kamu tappa oko atina te oko mematitu na patama kalimat subhanallah tappa iyala alhamdulillah ipalalang itappa ini ngilaw ripong Allah ta'ala patamay pangubimu ritappa na atin na tau matappa la ilaha illallah pacuram manang isinin na jama-jama linomu na rekotame tappa mo na rekolatu ibu akbar tappa panuiwi atin na nasaba tappa namu panno atin na tawe pa la haula wala quwata illa billah degaga pakulen niya awatang sa kadina pulukui ko alingi kekuatan na kidongi na lot tatong ang isang pajang doang pak doang ni pak bangi ya tu katong na tau melo imas sampajang aga na baca makanya kita tona ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi lahirakku angkat tatu mangulo ripong Allah ta'ala nuru Muhammad tatu masampajang Allah ta'ala mapasampajang sapajana adi utatungang nyawaku pangulo ribaital makmur batiku pendre dari sakrusina pong Allah ta'ala suju masompa lanrodeku pangulo ribaitullah Allahu akbar tau pusa ya tuh degag maka gak baca ya yan na tuyasa sikiri tanalapakan lilla tanacore pena tanay riangi tanola napasa iya ku ipaki iya ku yapak gurongang mesti nalapakan lilla tapi iya ku ipaki aja lalu nalapakan lilla iya sangi baital makmur napasa tanangan na napasa aja tasolli dari ko denule makanya baital makmur batungan na atanangan na pak dibolay iya tu napasa na matanang napakosolli batengi ipendre masumpa suju masumpa di rasa kursi na pong Allah ta'ala ya kode tulay makanya ya tu guru tay malapyo na pak guru tu murid naman ni pak onri mak guru cinampa to mak guru ya tu napasa na matungka Allah Muhammad ya ko masu Allah ya ko tami Muhammad ya ko jokay naka ya tahu na Allah ya ko naka ya doon na baca Muhammad denan kana patu ya tu jadi pong Allah ta'ala nabi tadi metunan kana sila pasang kemudian amalan na guru tay yang kedua denan kana salaibi itu denan ri agagay pak ko denak baraka denan regay ko denak baraka ya kidi mawatamo pa manasa halalae ya ko halalae pak mega moto mulai tapi ya mak baraka mawatang kegayasan ya ko loki bolana te matamu nakibuarangi we palla na dina kada tinung we palla tadi tu ninung ya ko nakibuarangi we palla halala tapi de panak baraka tapi ya ko nasarahkan mak baraka ni itu kutulim mamal kangi makanja makada maka tu wata tumadak kana tu ko de nalingi tau napalin na bami